Keça mere seraye ninaye ninaye Keça mere seraye vay devran o dünyaya Tüçmaş govende naye ninaye ninaye Tüçmaş govende naye vay devran o dünyaya Tüçmaş govende naye ninaye ninaye Serimin kıste belaye vay devran o dünyaya Ninni ninni ninnaye 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 Ninni ninni ninnaye vay devran o dünyaya Ninni keçka keşişe ninnaye ninnaye Ninni keçka keşişe vay devran o dünyaya Pişta veda gidişe ninnaye ninnaye Pişta veda gidişe vay devran o dünyaya Aşık teşimişe ninnaye ninnaye Lavno var ne erişe vay devran o dünyaya Ninni ninni ninnaye 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 Ninni ninni ninnaye vay devran o dünyaya Ninni ninni ninnaye 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 Ninni ninni ninnaye vay devran o dünyaya Rojbaş, sabah bixir, slavurez, temaşevanên hêja, bernameya dawiya heftê dest pê kir. Me îrojî bi straneka xweş, bi straneka rengîn, bi dengê Pervîn Hüseynî me dest pê kir. Bînerên azîz em her hefte ji bo we mijarên girîng û xweş amade dikin. Weke wîn jî dizan em di meha Remezanê de ne. Îrojî em ê behsa kevneşopiyên Remezanê bikin. Remezanên berê çawa bûn, ên niha çawa ne. Wîn jî dikarin mesajên xwe ji me re bişênin li bajarê we, li welatê we an jî li malbata we Remezan çawa tê pîroz kirin û meha Remezanê çawa derbas dikin. Her wekî din îsal di mekteban de jî çalakiyên cûr bi cûr tên kirin. Em ê li ser wan jî bisekinin. Wîn jî dikarin mesajan beşdarî sohbeta me bibin. Telefona me 0506 605 753 6 ji vê numarê hûn dikarin silavên xwe, peyamên xwe an jî ji kîjan bajarî me temaşe dikin. Hûn dikarin ji me re binivîsênin. Kerem kin em mêvanê xwe jî nas bikin, xêratinê bidin mêvanên xwe. Nivîskar Rojbîn Özkan. Hûn bi xêratin. Bavxêrê de spas. Rojbîn xanım tu çawayî? Spas dikim sabin, hûn jî baş in. Ez jî baş im, spas dikim. Nivîskar mamoste Yunus Uygar. Hûn bi xêratin. Sağ bin amala ava. Tu çawayî mamoste tu baş Başın hun çanın inşallah. Ez jî baş im, mezû de me hevdûnê dîtibû. Pir kêf xweş bûm. Nezim meheke. Nezim mehek nas, hûn bi xêratin. Sağ bin. Ser çavaratin. Stranbeş Pervin Hüseyin'i gelek spas dikim. Müzikşen İsmail Hakkı Parmaksız Berkin Gürler. Gelek spas mala ava. Bele bînerên azîz dest bi sohbeta xwe bikin lê vêtereya me amade ye ekîba dawiya hefte vêtereyek amade kiriye. Em wêya jî temaşe bikin paşê me dest bi sohbeta xwe programa xwe bikin. Meha Remezanê ji bo Müslümanan pîroz e û divê mehê de jî taybetî îbadeta rojiyê tê kirin ango rojî tê girtin. Tevî vê îbadetê divê mehê de gelek kevneşopî jî bi sedan salin dewam dikin. Îca di çanda me da girîngiya meha Remezanê çi ye? Orf û edet û kevneşopiyên di meha Remezanê de tên kirin çi ne? Li dû mêja terawîhan kîjan çalakî dihat kirin û kîjan lîstik dihatin lîstin. Di paşîv an ji sihûran de rola defçiyan çi ye? Ev kevneşopî çawa dest pê kiriye? Remezanên berê çawa dihatin pîrozkirin. Li gorî Remezanên berê Remezanên vê demê çawa derbas dibin.
لکیجان هرم و دوره کمن شوپین چوا هنه دمها رمضان ده خوارن و خوارن تایبت چنه خوارن و خوارن رمضان تینین بیرام روف چنه گرینگیا بیتر چاندا دفتاران ده و میوان تین و خواندن چیه جبو زاروکان گرینگیا رمضان چیه و دوی مروف جبو چاندا رمضان زاروکین خواه چوا پرورده بکه لدبستانم به تایبتی چالکین جبو مها رمضان هنه آنا جبو زاروک جیج خیر و برکت رمضان بی پار نمینن دوی ریبازه که چوا وره مشاندن برسوین وان پرسان و آگاهین هنزیده تر تاوی شیرووین میوانین پسپور ده برنامه داویا هفته و دین سرکرانین و داویا هفته دست بیده که بله ما دست بکن روزبین خانم هم وارد دست بکن رمضان و چاوا در باسته به وای روز چند روزه من قدیه باور دکم 8 روزه من قدیه نه سام هر سال هم بجنه چاوا در باس به چاوا من شوف كنت نكن ما شاء الله خود تعالی وقت عالمت که الحمدلله گلک خوش در باست باش برکو دم سال جی هیزوستانه هواجی هینکه گلک خوش در باست به ایجا اما ایرو بحثا که من شوپین رمضان بکن رمضان دره چاوا بون این نها چاوانه اما چاوا زاروکار باشتر فهم بدم فهم کردن که رمضان تشتکی چاوایم چاوا در باس بکن ام به پرسه دست بکن یعنی د چاندا مده گرینگیا رمضان چیه ام به دست بکن د کلترا مده لولات از بیجم بله از سری در رمضان همو گل مسلمانان و تایبت یه ولات ما گشتی پیروز دکم هوید کم که بخواشی با آشتی و با آرامی در باس بده رمضان جبوی گلی ما راستی جی گلک ما هکه پیروز و تایبت و کی تیزانی نه گلی کرد یکم گلک و پشتی عربا اسلامیت قبول کریه و اولا خواجه خودی درکتنه یعنی گلی کرد ایرول دنیای گلی هر زیده دیندار اولا خودی درکتن او گله جبر و یکی رمضان جبوی مالبات کرده جبوی جیواکا کرده جه کی خواه گلک تایبت و گرنگی هیه بجا جبوی مالبات آجی هر وسا وکی مگوت گلک چالاکین خوشتین کرنه وکی جشن در باس بیان رمضان وکی نتنی روزا را جشنه هم رمضان بخوشی وکی جشن در باس به خوش در باس به یعنی امتین با هفدو هم دچن با افطار دکم به هفره یعنی کسی که ام نابین رمضان دمتین جم هف ام سفره آماده کن ابرودن هفره خوانه بری زیده او کفنه یعنی یکی زید زیده نما بیش دیساجی وکی جناب تگود کسی که بسالان هفدو نابینن رمضان دا هفدو دبینن شخواه یک تایبتمندی رمضان ایچی هف پار کرنه بله خوارنی خواه به هفره پار و بکن یکی خواه پار و بکن یعنی صحبت خواه روز خواه به هفره هنه که مالبات هنه پاشی به خوشی به هفره در باس سکن بله نیزی هفبن بله تقول أنها پر نماية أو تشت يعني هيام جي دوغارة لقوري من أو جي نورمالة يعني أم تشقا تشانداقو كلتراقو جبير نكن حتى كوش دستمي ورا أم بكن باشا لإيدي هيام جي دوغارة يعني دم صال دوغارة هيام دوغارة أم مروف أم دوغارن أم وكبيرة تشتا نابين نامي شرط ومرجين دنياي از بيجم دوغارة لي رمضان بريانها چاوا دهات پیروز کرن یعنی کevne شوپین ایگلری از بیجم اونتکانش بنا باس بکن بله یعنی ام جگوندان دست بکن جبر کو هر زیده ام لگوندا جیانه لگوندان دا تایبتی دمین کو هاوینه چید بون اسنگی زاروکتی امن و دم دست بکر رمضان دا تی بیرامن ام زاروک بونجی زاروکا رات کرنه پاشی و گوتم بلا او و پیزه بگره و برکتش خود سفره که زاروک لید روندنین لچاندا کردی داد بیشن او سفره بهتر برکته بله و جا هاوین بود گرم بود هنگی جیران تو نبود سارنج تو نبود دولاب تو نبود لگوندان ده ام دچونه چیه ما برف دانی برف لسر چیه دهاتن و برفی دخستنه نوا دو دخستنه نوا ماستانجی وک آف ود خوارن او جی تشته که گله گرینگ بو هر وا پیکی و دم دوی خو و زبچ خو و آخرین کو تشتی کو صار مدبر لقرها او هبون
Kani hebun ne usa mamoste kani Kani, piçuk kani. hebun lugundan da. Evet. O dıxıstan nava kani ya. Usa evduma sardıma hatta dema pıtari em zarok disa em de çun zahatın. Ev kare zarok abu. Beni. Yani devam bejin yani eta mesela anaka zarokatiyat tahat birate. Beni. Yani devam bejin brasti bereji Ramazan dahat yani havine Ramazan pır zor bu. Beni. Lügundan zahmeti der bastı bu. Ledi sadece herkes rojiya xodu gırd. Yani di sadece fıtar, paşi vij boma pır giring bu. Yani hingaj emradbun paşi va. Emradbun fıtara xomatkı. Lügundan yekiti او hevpari betir heye sanki ne olsa. Lugundan da Yani adet kes vakit tane vakit malbate ke runan Na, ester na. sıfre. Na, Av adet lügundan tane ne Na, tane na. Ramazan edici. Mehendin jivusane. raste lugundan da bes eva hebu jiber ku karubar jinan gelek zede bun her zede teklifat dema dahat kırın her zede zılam dahat azmandın. Jinji eko hev akrabay hevdu bunan bu ke malayan jinti hevdu eko nezik yani cinare nezik bes teklifaten mazın engelen peri pranil ser zılam abu. Prani zlam nasıl? Mıkabı. Mıkabı. İro roja jinan ama. Domdukar le veki cenab-ı tegut gelek zede o gringir hebu yani mesela mevan perveri şuad çanda kurdan da cihe ki khoya gelek taybet heye. Taybet rojin vaha piroz da behtir. Gringiya uçed bu pes şarj edikerin o edeme kesnet şu goşte hazır net kırı. Pes jboy taybet jboy ve mehi pes dahat şarj ekirin qali dahatın çekirini jboy paşi ve xarinin juda hebun lser her zede xarinin tendure o yengeleri hebun mesela kate çedikerin Ama basa xwanan jibikin. Beli kate suruk med gotin henek ciyanda bejin patile çedikerin taybet jboy paşi ve o xarin hebun ve deme وکی خارنین وکی نها پرسیده خارنین آمده ین حاضر تو نبود. اما مال ده هاتن چی کرنی بجا کی جان جوان را حسام بهاتا کو باشی بیدا در خستانا چی بکرانا بری دا چی دکرن آمده دکرن شبوی باشی بی و دمی به تایبتی به چای bu avaya radine başıydı. Saat hoş. De seri de got ya mamoste. Beri nehal gündan zarok roji net girtinci wan ratkirin paşive. Yani ev tuazım got ne benim piçki ser zarok anazim mamoste xop pırsım. Mamoste İsalcı yani ne İsal her sal li mekteban çalakiyen cur bi cur çetkin kujboz ku zarok giringiya Ramazane taybetmendi ya ruhi Ramazane baştır fan bakın o baştır zanı ku Ramazan çiye. Yani Ramazan ne tane ku em radm paşivan fıtar etkin u radzen disa radm paşiva. Yani zarok fam nakin birasti. Ev ruhi Ramazan'e giringiya ve çiye. Vun vak mamosta vun mekteban çıdıkın. Jbok zarokam zarok baştır fam bakın. Mamoste hineki besa zamanı demo berekir. Temeni mamoste jizedetine mugo evke yani. Vasa müdit yani. Ne bece mamosta? Yani ezeneki duhazım mesela besa dema modern nujen bikim. Bele. Yani bir şey bersiva ve perse hineki dema nujen ku em binherin liser ve dema nujen de em nirxi ku binherin gelo kıymeti ev tiştekü me kıymet tane da çava guherine ez duhazım sewe hineki bisenim. Yani serok komare meji hine cara ku besa ve kültüre çandetke besa terim ekitke ora besa mefhum ekitke mefhuma bir Türkiye'de bijin kültürel hegemonya karın bijin bir Kürdi bijin hegemonya çandi yani ev kültürel hegemonya ev hegemonya çandi çiye iro em mesela kevne meha Ramazan da em dina hudne da ser çen ekrana ser çen kanala besa Ramazan etke besa ve mehitkin evnaji çend programın yani dema fıtari dema paşi ve despetkin le kültürel hegemonya yani hegemonya çandi mesela em kuderi da dibinin mesela çila peşinde yani meha dansdeminda em dibinin ku mesela idi hidi ya meha Christmas'i hem dibijin burada
em dina xud ne da zihniyeteke nu disa ku ava bike sinema wana, filmi wana, her tiştê wana mijarê wan filma, sinemaya mijara Christmas'e yani Noel'e. Çatke dixwazin yani bu wê hegemonyayê bu wê desthilatdariyê her insanî, her mirovê, her civakî tixne wê medeniyetê de, tixne wê şaristaniyê de. Îro medeniyeta me da mesela meham Ramazanê em dina xwe ne da dema Osmaniyê dest pêkin heta niha hem civaka me hemûşka da yani civata milletê me yê Ereba da yê Türka yê Kurda qeferk nake yani medeniyeta şaristaniya İslamiye de hemû da cêkî qîmet te dane yani nirxeke giring e. Lê em dina xwe ne da ser ekrana mesela ser kanala ser platforma hele ku idi dema nujen da idi gelek platform çebune mesela ev platformada be pereti sinema filma sertki wan platforma em ku dina xud ne da mijare wana tücari Ramazan nine tücari nirxi şaristaniya İslamiyeti nine mesela TRT ev platformeke nu ava kiriye bu platformda mı çend tişte TRT tabii mi çend tişte gelek başlı turada mesela filmeke ser İbn Sina zarok ekemne 5 salı geç ekemne yani sağbın ev geçkamın sezde 2 sezon bu sezde 5 bu ev sezde 5 runişt temaşakir mesela piştüğü evkeke kütüphaneke me, pırtükhaneke me malıdaya dibije kejan kitabı İbn Sina kejanın nişanım ki yani Avkas balavekşa. Tabii yani evnat iştana ser hicam min besa mefhumeki kiriya, terimeki kiriya, kültürel hegemonya çandi ama tiştana gerek mühimin. Yani Turaxo çandax divem derxim peşnev samamos. Divem hede ji prani. Prani evici işte yani burada dibistan jeki mühim danın giringdana yani zarok ku platformda da ve reze filmi ku temaşetke tesira da dibine yani kültürel hegemonya em dibejin biçi düzene xu pergela xu avatke be zihniyeti yani ve zihniyeti ji çatke insana da be ekranda ekran vakta ku insan be ekran bir sene pasife yani tebatiye de her tiştit kari txi ve zihniyeti da bu zihniyeti avabki ayrıca burada ji dibistan ceki mühimin giringin yani bere embejin hatta yani diroka Türkiye'de hafte sal 8 sal dibistaneki de ku em diçün mamoste bixaj zane gelek mırıntır zane keti dibistaneki de mescide tine bu kutu orada nimeşki yani çıma kültür adet çandame medeniyetame dure dibistana xistibun yani Böyle. Yani elhamdülillah her dere heye yani iro tuduçi kijan dibistani da orada mescide gidibini ciye nimeji kari orada ibadet akıb ki îro mesela meha Ramazanê ku dest pê dike gelek dibistana da mekteba da idî çeye çalakiyê Ramazanê çêtkin yani li gorê Ramazanê li gorê vê mehê dibistana xwe dixemilînin panoyê xwe li gorê Ramazanê dixemilînin koridorê dibistanê li gorê Ramazanê dixemilînin çalakiya çend çalakiya mesela gelek çalakî hene mesela cur bi cur çalakî çêtkin ev jî ji bo vê kültürê ji bo çandeke ku nû ava bikî mühim e îro mesela em hêca me bes kir wexta tu dema meha çila peşin tuduçi Avrupa'ya tuduçi Amerika'ya da kuçe sokak kolani ve hamu be hatına xamilandın be miris be şemil be şekil gerek hatla xamilandın çıma ava tuduçi kevina ve şaristaniye da dedi bir parça kevi şaristaniye deydi
ji bo wî yani Remezan jî parçeke şaristaniya me cêkî cîwî giring e yek rojî bigire yan negire ferq nake. Îro mesela edetek medeniyeta me de heye îro çi bejî tu çatkî tu rojî negirî jî tu saeta fitarê û sewê sifrê rûdinê hîviya mele disenî. Yani wisa. Yani ev tiş hın tişt yani ez bejim bi zarokatî dest pê dike mamoste. Mesela zarokek distê bavê xwe diya xwe bigirî herî ji bo nan bikirî ew têkevî rêzê mesela. Ew jî çandeke ne wisa yani. Çandeke pir xweş e jî bi rastî. Zarok dibîne yani. Normalde yani jiyana normalde tiştek wisa tune mesela em diçin nan dikirin têm mala xwe. Nanên adetî em dikirin. Lê di Remezanê de jî em pîdê dikirin. Zarok jî diçin bavê xwe destê diya xwe bavê xwe digirin. Ev jî ji bo wan mesela çalakiyeke mezin e bi rastî. Yani zarok kêfan pir tiştên wisa retên. Mesela aneka li Enqereyê li Külliyeya Serokkomariyê TRT, Diyanet û Wezareta Çand û Turizmê külliyeye çalakiyên cur bi cur dikin. Ez jî were jê çûm mesela ji gelek mekteban jî mamoste xwendekarên xwe anî bûn. Yani zarok pir kêfxweş bûn bi rastî. Yani ew lîstikên siyê hebûn, lîstikên berê hebûn, lîstikên cur bi cur hebûn bi rastî. Ev tiştên wisa jî çika bêtir were kirin. Bêtir li welatê me li her derê welatê me ez bêjim ne tenê Ankara weka mînakeke aneka külliye weka mînakeke li her derê tê kirin şaredarî çê dikin wezaret çê dikin li her tişt bawer dikim dîsa destê dê û bavan e ne wisa yani ji we jî pirsim mamoste dê û bav zarokekî çawa mezin bike ew çanda xwe ew kültura xwe çawa bêtir bide zarokê xwe li mala xwe çi bike çi neke zarok weya dibîne çika em erê em zarok hepkî mezin dibin em wan dişînin mekteban em wan dispirin mamosteyên wan mamoste jî heta ku ji distê wan tê her tiştî dikin lê bawer dikim her tişt li malê dest pê dike çand jî kültür jî tiştekî wisa Belê rast e mamoste behsa Avrupayê kir wan behsa çanda wan kir wana çawa ji bo Noelê amedehiyê xwe dikin mixabin milletê me jî qasê ku sersalê pîroz dikirin qasê ku sersalê da we behsa Enqereyê kir qasê ku xeml û ewên sersalê hebûn di malan de jî heta tevê ku em milleteke Müslüman min di malan de jî ew dara çanê ew ê tê xemlandin ew qas ji bo Remezanê xemlê me nînin mixabin dibe malbatê da çawa te got malbatê da dest pê bike em malbatê da mesela em oda zarokê xwe ji bo Remezanê bixemlînin bi zaroka ra em wan xemlan bi zaroka ra bidin çêkirinê بخوا چه بکن یعنی تشته که خوش مثلا به کردی بنویسین رمضان تو بخیر هاتی تشته که وها به رقاندی به موریان به تشته خوشک و به سیمان به اوان به چه بکن به وینه هم به چه بکن و او دا خدا دار ده بکن حتی بشک مالی و کی مسجد چه بکن بخملینن ناوی رمضان سر دا بنویسینن او جبوی زارو که هم جین میجا آماده دکن مثلا زارو کن آماده دکن جین میجا آماده دکن مثلا ام ایرو بحثا زاروکتی اخوات دکن خوازی اخوا بزاروکتی اخوات دکن جبوی که زارو که میجی خوازی اخوا بزاروکتی اخوا بینن و ام ایرو و هیمه باویشن و تمل باویشن دا که زاروک جی پیش روزی دا بیشتر خودش و راضی بیم. چه کش دایی کو باور خورد بیشتر خودش و راضی بیم. بلا اوجیش وصابیشن. یعنی دکارن دمال داشی گلک تشت خوشک چه بکن. گلک درفت چی هنه. ایرو گلک درفت هنه. وکی تگود دست دایی کو باور خورد گرن دچنه کرتاسیه دچنه سوکی هر درفت هنه. دکارن هر تشتی چه بکن. اگر هوا خوش بد کارن لدرفت داشی چه بکن. لیل مالان داشی ایرو ایدی مالا her maleki de odaya ki zaroka hebu vakti me de odaya metun hebun em gişti nav hev debun disacı me gori derfete xwe me hin tiş çedikirin iroje ew zarokan ra derfete xoş bila dayık bi zarokan ra başi bir amade bikin bi zarokan ra xwarinê amade bikin ne ku xwarinê giran ma tiştekî bitine destê zarokê kalmet sofra kara zarok hazır bikin belê zarok hazır bike li benda بانگا مله بمینه پنجره وکی بیشه دای ولی و بانگ هات خواندنی در روحی خدا هیس بکه بله بروی که ام دخوازن مثلا دما دست بکا اسلامیت دا ما مستگود دوستان گلک گرینگه
دبستانا یکمین یا اسلامی رسول خودش بوی سلاو خود لیبن شبوی زاروکا آماده کریه بله بناو مکتب سبیانان و دمی صحابه کی اختار کریه که دم شهر دا بویا گلک درفتین گیم جیه بونه دی ساجی مسجد کی تایبت شبوی زاروکا آماده کریه لورا هم درس دانه زاروکا هم جی زاروک پرورده کرنه یعنی هم ایرو لگور شرط و مرجین ایرو بهتر دکارن وان تشتا بکن و دوی بکرن نیجی يعني مثلا هنكز لأوروبا يعني لأمريكا يعني بله. در ولات ناس بيجم يعني دولتهم بيانينه نا اوجي ما تماشت كباور دكم ناد بيجن دفرا زوره لا از مثلا السر ميديا جواكي از جاناد بينم كس ايكو دخوازن ماموسته لمالا خوجي او روحا اسلامي روحا رمضاني كارن بدومينن بگوما يعني مسلمانين دولتهم بياني جي دما يعني وقت مها رمضان ده كارن بورن جمهف كارن هفدو بانك شيفا كارن بهرن بافتارج بو باشيفا هرن مالن هفدو يعني دولتين بياني ده جي اكونا قالك كسج ما اوروبا جي تماشتك ناجوان بلكي دبجن يعني وند بجن لفرا بخر زوره لهك اكو بخازه كارن وراجي بك نا دکارن یک چی لور دولت چی رئیس دکرج وان بله بله آلی وان مثلا هن اقربای من لأوروپای ند بیشن دم کو ام روزی بند بستان اندا زارو که دی لبا مخوارن ناخون او رزگرتنه که گلک گرینگ چی هیا لوی داری او جی تشته که خوش مالوان آوا جبر وی هندی دبی مالبات چی وکی جناب تقول شغل ورا خریبیه یم مروف بهتر ورا با هفدو مروف بهتر حالو حوال هفدو بپرسه چیتره دکن چی شغل قاسی کو دانم لوان دراجی مزگفتان ده مالان ده چالکی هنه yani چی بله دکن بله ساعت خوش باموست اما تخوازم بحثا میجا تراویح هیجی بکم دما زاروک بنا من تی بیرام ام دیا خور باوی خورم چون تراویه یعنی اوج بام پر تشتکی خوش بو یعنی مزگفت اینگا جمره پر خوش دهات جمره عجیب دهات براستی دما کو مظلمه میش تکرم شخوره دچون دهاتن مجانا خرابيجي مذكر ام بحثا وياجي بكن براستي لما يحب كستانه كادن غودار بكن شبربين باشا من في مجاري دوام بكن از خون خماون چمان از چرخ و گوبند و سما تینم دنیف کاتون ما جنم هبونم تلگرم تینم دنیف کاتون ما جنم هبونم تلگرم باعث بیچ خوش ازم برفاس با تخوش ازم خورتی دلات خوش ازم خوش گزوابن نسترم
گران به همه زیرودور از دیو بابو خوش کور استم هبونم خورد و گور یا خود و لال و گوهرم باعث بیچ خوش ازم برفاس بات خوش ازم ساعت خوش مالا واوا بله ام دوام بکم ما مسا جواب پرسم یعنی مبری ستران مگو بس خوازم حب که باسا میجا تراویح هجی بکم اوجیج دما زاروک بونام تی بیرام اوجیج بوم چالاکیه که مازم بو پر خوش پراستی ام هین زاروک بونجی ما پر بچوک بونجی مستری خود گرت ام جلو برگن میجا ما خود کرم دیا خورم دچون میجا تراویحه یعنی هین گاش بوم پر گرینگ بو يعني أنا كون ويا شواد بينن يعني أف شالاكي هين دوام دكة دوام ناكل والله تيما شواد درباست به. اوا وقتا که مه رمضان دست بکر دروش شوندا سیچارو شوندا ماموستای کی ما دبستان سپارتاک دابو زاروکا گوت بو هنی هنه روزی که هنی هنه تراویح دا میجا تراویح دا ورا ببینن يعني اوا اتمسفر چای سپارتاک که خوشه براستی يعني يعني مه رمضان جخو مه هیس کرنه يعني تشتاکی کوت هیس بکی جبوی وی اوا سپارتاک گلک مهمه گرینگه هنی هنه ما او کدا میجا تراویح دا ورا اتمسفر وی چیه چای هنی ببینن سبتری هنی بسا و روشه بکن جا ماموستای کچکامجی اوا سپارتا دابو 5 سال ya diçe dibistana peşta dibistana maderda yani avji tam nikara beje teravih beje terapi terapi avji خوش لو كانت ترابيه جي براستي hakikaten terapi وكانت ترابيه نفسها yani دوسه روز بود گفتم داد گو emi herin bu tamam emi yürü herin çıkanı çün orada o atmosfera zarok gelek zarok hebun yani vaka beri em küçük büncük ve em düşüne teravih me neki bona listik me emnet saktin mamosta tabii emnet hatta o teravih halas bu memizges rahat kırsanıga yani bu zat yani o zarok diye meji aynı o zarok ana jinaha yani farkı yüzde tane aynı usa devam tke yani منوع او atmosfera تصورات ديت يا وزارك وراد بون يعني كيشكا مجورا شو تاف زاروك ليست يعني ملاتي ماجي بوناك زاروك يعني صار نبن جبو تراويه جاميه تشتاق نابجن يعني دنگي خو بلند كرن دليستنجي كساكي مفركر يعني كساكي تشتندغو كرك وصابه نفسها يعني وصابه يعني مثلا هنا جرا ام دبستاني جي مكتبي جي باخچه درباست بن زاروك تخنه قاريندا دليزن درافن هناك مثلا كو درواتين شاشت من دبجيا ون چاينا چا يعني طامشت بن هاقاس في قلبالغي داي بيست دنگدا زور ama yani az بخاد خازم دبجم مثلا زاروك برا ku deketne bahçede ku leistin bra braven bra enerjiya xo ku hatta xo bahçede vaje ku hat dema derse daji ura sakin beydi ku enerjiya xo ura davejin mamos enerjiya davije ura draven blazinji em juan ara blazin yani bahçe dibistan aydi gelek ona da kane yani qadi mesela qadi basketbolu he futbolu he qadi leistika hene burada zarok ve ako enerji xuda bije yani teravih من burada o atmosfera dit yani zarok yani o millet ura nmeşkir pişt pişya evkeji pişya mejeji henek zarok leist pişt zarok xura dleistin dravin yani keçkamış dugo estkarım bram bu brave şu sere cami daha tavalide yani o sa ava bona zarok dilsar ne be o atmosferi bibine ama tiştana giringin yani em pedagojiye da zaroka em vaka temeni zaroka dibinin yani hatta ni 7 sala şunda yani bin 7 sal
yani bin hevsal ava dema Pirgiringe. tabi dem pir giringe ava jî dema em dibêjin Tirkî dibêjin soyut dönem em Kurdî dibêjin heyama razber yani tiştekî ku mesela fem bike ji bo wî ew zaroka hewceyê here bibîne Bele. here bixa bike Bele. yani ewa bona wî ev tiştana mühim yani giringin bona. Piştin meje mesela beryana ha jwab pırsım. Piştin meja teravih hey. Beryana ha çalakiye kabul gunda mamoste. Yani çifttir çava derbastı kirin ve şeve çava derbastı. Bersiva Cenab-ı Tebidim ez çen gotun gotne mamoste zede bikim. Kerem kim? Got zaroka dibine mizgefti mixabin hinek deran de mella u cemaata camiye jibe yeki aciz dibin. Dibin denge zaroka nahile em ibadet bikin. Ev ku heyama Resul-i Ekrem de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de çune mizgefti. Düşüne ser mili Resul-i Xwedê, Resul-i Xwedê bi wê avayê diçû secdê tüccar aciz nedbû heta digot ku ew mizgeftê ku zarok tê dabin wekî baxçe cennetê ye. Bele. Ji ber wê yekî divê roja îro jî ew sebr û tehammül li hemberê zaroka hebe. Bêje ez werim pirsa Cenab-ı Te çibû Piştin meja teravih çalaki daha çalaki. tınkirin. Yani beryana ha. Eğer ku havim buya hatta başı veşka kes ranetsa. Ve deme navgundada şevbhur kebun. Şevbuhur. Şevbhur Evet, kebun. işte kavaya. Böyle Bevra çirok vedgotin ve deme fırtuk tünebun, televizyon tünebun, deng ve şebun dahatın divana hevdu taybetçi mala ağaya günde lehevdi cibiyan, anji mala muhtare günde, yani mezine günde, yani mala melay günde, Rus lur piyek lehevdi cibiyan, çalaki ban sale davim bajar andeci, hatta paşçı ve düşüne parka mesela vakti havini. Düşüne parka, düşüne kolanan hatta dema paşçı ve Juhara evki didittin. Yani malda jin lehev dicibiyan mukabele xwandine xwa dikirin û amedehiya paşî vê dikirin. Bu avayê lêqasê ku ez zanim di çanda Kurdî de yani çalakiyekî wek eğlence em bêjin zêde tune bû. Bes wekî Yani got çalakiyeke balkeş eko tebîra we ez bêjim. wekî min got dengbêj hebûn, Dengbêj ne seqas şevbihor hebûn, ew hebûn. Nava jinan da jî ew hebû yani. Anka jinan jî bawer dikim di nav rojê de tên bav hev û muqabelet Qur'anê dixwînin. Qur'anê dixwînin, belê, belê. Ji bo ku meha Remezanê rengîntir û xweştir ez bêjim Belê, û bi aramî derbas be. Yani divê heyamê de ji wêya balam dikşenin di jiyana modern de ez bêjim. Yani farka herî mezin li gorî we çi ye di jiyana modern û jiyana berê de ez bêjim yani Remezan. Farka wan ew qas hatiye guhertin gelo. Yani de ruhi ibadeti elbet ne hatiye guhertin le veki Cenab-ı Te got bistekberi şart u mercin ve demi dikek bu mirov veki beri nikarbe be hesani derbas bike. Jin prani dixebitin. Bele. Jina ku bixebite veki jina ki malan nikare wan tişte zede yem beri çebike. Hatta nikare pir zede meyvanan jî be azmine. Tabi ku em dizanin jina Kurd gelek mevan pervereji. Mevanan haz dikeji li mexabin şert û mercên îro de jinê ku dixebitin wê rê û rismê pir zêde pêk nayînin. Derfetê wan kême ji ber ku ne ku naxwazan. Dîsa jî ew ruhê perveriyê ruhê mevan perveriyê di jinan da heye. Mixabin lê feqet heta ku derfet bibînin jinê mala dîsa wê çalakî xwe wên ürf û adetê xwe didomînin. Heta ku ji destê wan bê didomînin. Yani bajarvanî jî çiqasî zêde be mamoste mixabin em ji çanda xwe dûr jî dikevin. Yani aneka ev jî ji min re normal. Tê mesela îsal dema fitarê tê dema tam em ji kar dertikevin hinga dema fitarê dibe. Yani wê demê jî jin nikarin bêtir mêvana bankin mala xwe. Anca heviya dawiya heftê dimênin. Lê dîsa jî weke te jî got em jirên Kurdan em mêvan perver em ji mêvan em ji hazirkirina sofreyan em gelekî hez dikin. Dixwazim piçkî ser sifreyên me jî biaxivim. Yani di Kurdan de, di nav Kurdan de sifreyên Remezanê divê çawa be. Bêyê niha çawa bu aneka çawa ye. Em kurman ji xwarinê hez dikin, ji xwarinê giran bêtir em hez dikin. Kutilk be, şamburek be, maqlûbe be, ez bêjim goşt be, goştê sor be. Em pir hez dikin. Yani ji berê der jî Remezanê de em me çêt kir yani.
حبكي دخلتم تجي كمنا شوبيا گندان جمنا بحث بكي لگندان خوان رمضان سفرين خوارنه çavabun. Yani Gundan da dema ku teklifat grand hatın çekirin dema ez beşim Gundan bahsa sali nodi sali haşte dikim. Bele. Metemeni hoş diyar. Hastane bu. Duvet deme da jin da hatın bahevdu. Mesela em bejin maleki da penci mevan hebe ne hesane kuşine ki tane ve karubari Koktem peki. kurman bank şivetkin yani Bele bir وكي عشيركي باني هركز يتكلم. جن پر بانا مثلا خاصي ودحف جنتي وسيحف جنتي بهاف رابع وشاغي دكاري بني بس يك جن اكي تنبيا جنار دهات نهار كارياوي دولمت بيچان ام بيجن شرط مرجوه دميداد جدي صاحب خارن هبو بورگي هبون بورگي آوي چيت کرن اوانا تايبت تندور دا چيت کرن و دمي küçük anji küçük dadıdan çيت کرن keşkek hebun, halise hebun, yani tırşık hebun, gelek xarne cür be cür çet kirin. Serupe hebun, yani serupe belki Ramazan'da pırzeda ne daha çet kirin, grand hat. Le vekidin şu boy paşi ve tışten xarne halav çet kirin. Em bejin xarne cür be cür hebun, yani devin hebun, henek de bejin devin, henek de bejin mehir. Em de bejin grara dev. Nabe uy iste, nabe uy cüda. العالية مسات بجن مهير مهير مرديني وان بجن مهير وخافيني جمع برشت كر هنا جي تشيدبن ام جي تشيدكن علي سرحد تشيدكن بس مردين وآمد باور ناكلين دوي ام دكلين ناكلين هو جبر دانه خود دكلين وام تدخلنا وماس لغور شرط ارتنغارية لغور شرط جغرافية او دكوهره سرحد هناك دهينك ام دكلين ليل باوا بابا برجر ما مقابل يعني نابك دكلين بله راسته براسته حتى خوارنا مجي خوشن انا كان باسا خوارنا جي دكين كتلك هبون تماشا دكين كتلك شي لغور بازار دغه مثلا اي موشه كتلك بچوچكن ين دياربكر هناك دي گرن هناك دي وكا مسقانه وكي مسقانه العاليه معروق شيء مثلا تناف تركانه بيجن كتلك لان هريما مد بيجن اروق شيء يعني اروق كتلك او جي شب جدای او جی رمضان ده پر تکرن دماکو شیوه کامازنم بدن از بیجم خارنه کی هری به قیمته وزوره herkes نکارجی چیکه دماکو رمضان ده اكو دستعم بطعمه باند متكم والله پر كيف عمتنا وسا يعني اكو دستعم بطعمه ما بانجي شيوه بكن ابجي كمنا شوبيه كي خوش ان شاء الله ماما ساعات خوش ماما سيجا بزارو كان رديسا دوام بكن تقول اي سلام مكتبان چالاكين جور بجور چتكن وكي جان چالاكيان چتكن يعني زارو كيف خوش تبين هيجا بسا خارنا كر خارنا بشي بو نفسه يعني ما في هفته مثلا دبستانا خدا ما بيده چيكر بخامه چيكر دبستانه و دبستانه ما چيكر اوش خوش يعني او متفاقه كما هي ورا دبستانه مورا زاروكا ماموستيونا ev çalakiya çekir yani bonak ev pide ligori meha Ramazanı xarneke mühime giringe bonak zarok bibinin himbin ve rehe Ramazanı atmosfera Ramazanı bijin mamostayme pide çekir bu jibo yani o zarok ana çekir ne sonra bu bevre çekir tev çekir tev çekir naç kefan hati fıruna me ev dibistane he mani yani vram em dibistana navindana le dibistana em dibijin bitirki dibijin ana sınıfı dibistana 5 dibistana mavura çekir ev zarokana jixwe zanın yani nikarin roji bigrin mamostay ona jibo ona 4 sınıfı mehavura jibo 4 sınıfa pide çekir wan zarok vura pedagoji xar yani yani çalakiye ke gelek baş be bonak atmosfer Xozi tanur habuna nane tanur çekirana ne zarok kurdan nane tanduri ji bizanu ben tabi ما قرصك چت کرتے بیرام نظام الحرما وچت بیجن دما کو پیرکامن وقت تنور هات بیرام دما کو پیرکام نان چت کر اجت شومباوه مشخوره قرصك چت کر محب کی پنیر تت خصناوه
yani kursukên küçük ana ew hat bîra me bas kiriye lewra me got na çi kefan hatiye pir kefa me daha بله بله zarok pir hevîrê hez dikin دایکا مجی هویر داده دست من دو تو فشواراتش تا چیپ کم من وها پچوک پچوک نانی پچوک چیت کردن ها ere ew jî ji me re çalakiyek bu hinga ana kan mekteban zarok çetkir zarok bxa çend pide xwe ana iş çekir yani burada zarok hem buna ku atmosfera Ramazan him be hem buna ve ev meha kıymeta ve mehe bizan be çalaki gelek cür bi cür dibistana ne isal çend müdüriyeti navçe ji bo çalaki Ramazan'ı çend nüvis şandın yani şandine ji bo mesela dibistana da buna ku mesela Ramazan'ı da meha Ramazan'ı da kijan çıbıkın ev liste onlara şandı bu yani bu hundkarın van çalaki yapkin vazarat jî dixwaze yani tabii yani vezaret bxa mesela direkt ev nivisa mera neşand le müdüriyet yani mesela müdüriyeti navçe yani bu müdüriyet mera şand yani İstanbul'a gelek müdüriyete şand diye min çend heneki lekulunkir yani wan listede çebe ona dixwazin bu wan çalakiya bikin dibistana xuda yani burada mantığa ve işi ve karî çiye yani pedagojik nerina pedagojik em binerin temeni van zaruka küçükün yani temeni zarı mesela 5 dibistan u dibistana sereke dibistana navin yani zev embejin 12-13 saline ev zarukana ban zarukami yani ve meha Ramazan'ı meha ve kıymeta meha Ramazan'ı emi ça wana nişane wana bikin himkin bilistik yani himkin yani mesela zarukê ku em malbatê de jî mesela zarokek bi nikarbin rojiyê bigirin em dibêjin vê Anadolu'ya da dibêjin tekne orucu nîv rojiyê em dê jî heta nîv me jî digirtin piçûk bû mesela wira yani bona ku çabe ewa hîmê wê rojiyê be bira bizan be rojî çi ye bizan be birçîbûn çi ye mesela kıymeta xwarinê vexwarinê jî bizan be ama bilistik vana emtkarın yani nişankın. Yekçi mesela çalakiyeke dineci me çekir bu mehi ya saliberi me çekir bu dibistane bent mesela kejan zarok rojiye digre bendeki küçük mamusteddi da ya o benda tre civa xuda hatta ne ku خلاص کر روزی خو و هم بنده خو همون تینه چند روزی گرفت به اموی صندوق کتینن صندوق بوام بنده گریدن هندره و صندوق دا چه به مثلا تشتک قیمت تخورده درت او کده هم درتن هم دیج مثلا کی دخوازه و صندوق بکره nava mamostaya nava zarokada yek derti dikire burada çi evkeke yani halateke kıymet tıksbe burada ama halata dibe yoyda yani burada arman çiye arman cevak ve zarok ve tişteki kareki kokir encama ve kare bibine yani mesela zarok dibine ha meneva fakat diyari tabi diyariye ama peraji nevi zarokeda yani evji mesela çalakiyeke girince ama çalakiyeke kevne şopiye mesela dema Osmaniye'de deva çalakiye zarok vakta mesela debav evi çalakiyet girine yani dema beri bona ku zarok rojiya xu bigire piştiwi xalateki hilde yani mesela çanda deruniya ve çandeci mesela mervirada dibine eri debav belki uçağı pedagoji nizamiye le tişteki gelek pedagojike çima em pedagojiye da zarok ve tişteki kareki bike em encama ve kari bine desti ve zarok ya ligori nerina pedagojik tişteki mühime girin yani ama ödül dibejin ödül o ceza halat yani halat ceza ama برنامه بریجش مباس کرد چند جرم ورده مثلا اویجی مثلا خلات که gerek گرینگه زاروک دکه و خلات خالد ده yani dibistan ama da mesela me hafta bori çalakaya ke denici Hacivat Karagöz me ani burada ji mesela zarok küçük me yi polyona avşka purbala ondik şene Hacivat Karagöz zarok purje hazdikin yani hazdikin dikenin
kevxwaş dibin ve atmosferê de em derbas dikin çıkanı inşallah Sata hoş babam. Ama devam bakın bu müjaraka sohbetama hoş derbastı be. Lemeş Pervin Hüseyin stranaka hoş godar bakın. Paşama bir sohbetaka hoş diyse devam bakın. Pencere rana dana, telu biskuta dana, makeşme ver çevre, doçra çevçadana. Vay 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 vay, pencere rana dana, telu biskuta dana, makeşme ver çevre, doçra çevçadana. Vay 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 vay. Maşi mesere tabi, niştme peru kanati, hakkı murade maker, remnemme çenami. Vay 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 vay, maşi mesere tabi, niştme peru kanati, hakkı murade maker, remnemme çenami. Vay 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 vay. Cimme doşa komero, maya doki memro, deski meşene şişra, o ki mare omro. Vay 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 vay, cimme doşa komero, maya doki memro, deski meşene şişra, o ki mare omro. Vay 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 vay. Hoş Malatava. Sanki hoş bu rengin bu ne usta? Rengi. Hatın serheş. Malatava. Ben Rojmin Hanım devam bakın. Pervin tefeli kızca dağıl hat biramın. Anaka ev kevne şopiji bıkabın hediye edi sanki yani ligundan şkotuna bu le bajaran hebu bere anaka hediye edi sanki hatiyej bir kırın. Yani rola dağılan di kevne şopiya mede di çanda mede ceki çava digre. Yani ev çand hediye edici tej bir kırın. Lavra ediyem telefonu koyardıkın. Em telefonu koyardım paşiva. İcab jinak gezede. İcab jinak yani Öyle. bunu çavadılarım be mesela. Na despeka ve çandi mesela seride despeka İslamiye'de ve ki unci dizanın sahabe gelek denk hoş heye Hazreti Bilal Habeşi Resul-i Kudiş Bilal Habeşi rad bejettum millet şiar bike ve deme defu davultune jiber ku denge Bilal Habeşi şu denge ki gelek gure gelek ki denge ki xorte icabe dahulu zurne jinake bu xop millet şiar dike paşi ve be bang bu sela izi be anji be ilahiye az evin baş nizanım le dahul bu heya ma devleta fahimi da despet ke fahimi da despet ke ve demi ve herem rad beşin herama mağrib
Fas, Tunus û Cezayirê pêktî di salê miladî de sala 913 de belê wê demê dest pê dike paşê heta heyama Ebasiyan jî didome ji Ebasiyan jî heta Osmaniye heta roja me îro jî didome yani di eslê xwe de çanda Kurdî de tune lê çanda İslamê de heye ji xwe çanda İslamê de jî derbasî hemû milleta jî bûye di nav Kurdan de jî wekî tê jî got li gunda de berê jî tune bû li serhedê qet tune bû li bajarê hinek bajarên meziniyê gundan de hebûn li başûr hebûn min mesela carekî ji hevalekî başûr pirsiye dihokê Kol berê li ba me hebû lê van salê 20 salê daviye qet êdî tune ji ber ku wekî tê jî got îdî teknolojî pêş veçûye îdî pêwîstî pê nabînin lê hinek deweran da tenê ji bo wek çandekî didomînin yani wisa ew jî tiştekî rengîn heye rastî lê hinek kes dibêjin îcab nake ji ber ku zarok diçin dibistanan an jî kes û kal û pîrê ku nikaribin rojî bigirin an jî nexweş hebin malan de ew jî rahatsız dibin ew jî naxwazin pê acizî dibin yani ew jî li gor daxwaza mirov e Yani tebîran berna pêşeş salan jî dawulcî hebûn heta ji xwe re rêyeka hêsan dîtibûn rûniştin pîş erebê û bi erebê re diçûn dihatin mesela têbîran ew ji revana êdî jî heye mesela du hêvarê dîsa dengê wan hat dihatin heta tem Bajarê mezin hene. Bajarê mezin hene ne wisa? belê hîna jî hene û piştî fitarê jî tên baxşîşan dixwazin ne belê wisa? belê du hêvarê hatin mala me İşan ji zor bi rastî heqeten bi meşê dawla mezin di nav mehele nav taxê de digerin satan xweş em bêjin ev jî kevne şopiyekê xweş e zarok piranî pir hez dikin de oxtê dengê dawul yani ew jî rengekî Remezanê ye çawa mamoste got ji bo zaroka tiştên wisa bi giring e ew jî bala zaroka dikişîne yani tiştê ku balê bikişîne ew jî giring e Belê belê saat xweş Mamosta îca ji bo pirsim em wek hûn jî qîza we heye behsa qîza xwe jî wekir ji bo rûhê Remezanê baştir fam bike we got em jî li malê çalakiyan dikin her wekî din yani divê heya me de malbat çi dike têdike vesûtê wan yani malbat ji bo zarokên xwe bera çi bikin yani ji xeynî çalakiyan li malê ji bo perwerdehiya olî ez dibêjim her wekî din yani li malê dê ba bera çi bikin ki ji bo zarokên xwe bibin mînak بس یه مامۆستەیەجا بەسە دەوڵجیانە کرد دەوڵجیە کرد me dibistanê me dawul anî def anî me jî wira çalakiyek kir serê Remezanê de zarok wira manî ji ber dawulcî lê dida zaroka maniya digo wira da jî me yani çadbe yani zarok tiştekî ji ber dike ez ber dike ew jî ji bona wî yani bona pedagojik em binêrin tiştekî rind e yani dema Osmaniyê de jî qasîdê Remezaniye hene navê wan qasîda Remezaniye wira da mesela besa Remezanê dike mesela meha Remezanê dike wira da işte xweşbûna wî bereketa wî besa wê mehê dike ewa divan edebiyata divanê de edebiyata klasîk de ya Osmaniyê de yani cureke edebiye ji bo mesela ew manî jî mesela wexta ku dawulcen mesela kolana da defê dixin hem jî pêra maniya dibêjin ewa kevne şopke jî ji wê ew kête yani ew wê edebiyata klasîk de yani besa bereketa Remezanê dike besa vê mehê qîmeta vê mehê dike gelek îdî dema nûjen da dema modern da îdî evna hewce nake belkî ama wira da weka kevne şopiyekî hineciya dewam dike dibistana da jî mesela bona ku vê kevne şopiye bir nekin hinek van çalakiya kirin mesela me jî ew çalakiya kir zarok manî ezber kirin mamoste deflê da zaroka maniya digo çalakiyeke xweş e bi rastî wira da naw mekteb rakir ser niga eva Remezan hingî dest pê kiriye her roj çalakiyeke wisa em berdewam dikin yani dê bav ji bo zaroka mesela çi bikin bona ku vê mehê de meha Remezanê meha hîskirinê yani tiştekî ku tu hîskî tiştekî ku tu bi hestê xwe
ve nava ve atmosferi da bir ama meha aliye ve aliva mühime de bav vaka mamosteji em dikarim mamosteji sıkınan avrada em dibêjin bibin rol model. İro mesela pedagojiye da ku em zaroka dinêrin temenê zarokê me ra mühime giringe. Yani hatta heft salê zarok dema razberdane yani soyut dönemen dibêjin bi Tirkî. Ser tabii eva tiştekî teqes nîne mesela hinek zarok 10 saliya xwe de jî 11 saliya xwe de jî hetanî vê heya mêdanin hinek zarok jî zû tişta fehm dikin yani tiştê em dibêjin razber tiştê ber bi çev nebe jî fehm dikin. Yani vê temenê şunda jî zarok heyama ber bi çev e yani somut e. Temenê zarokê ku piçûk be dê bav wê nebêje zarokê qîza min, keça min, kurê min, lawê min merhemetê bizan be. Ku tu zarokeke 6 salî be 5 salî be tevê gotinê hetanî êvarê çil carî jî bêjî de tesîra wî bandora wî tune. بله Em ê dê bavê wê ew çana nîşanke wê wexta ku mesela cinartî mesela medeniyeta me de şaristaniya me de ciyekî giring dane. Hele nava milletê Kurd da cinartî gelek giring e. Wexta ku dê bav xwarinek ve çêkir pîşiya fitarê mamoste jî hêja behs kir xwarin cinara hevra xwarin dibirin danîn ew xwarina ku zarok bona ku bibîne dê an jî bav ku tebaxekî bide destê xwe wê xwarinê bide destê xwe bi here cînarê xwe da destê zaroka xwe jî wê bigire bi here. Ku destê zaroka xwe girt bir ew zaroka hîn be ku he eva tiştekî rind e ew tiştê ku ez dixwim tiştê ku ez jê hez dikim ez dikarim evî bime cînarekî xwe da bime hevalekî xwe da bime merifekî dinê da mirovekî dinê da jî. Yani bona wî rol modeltî vira bona dê bav mamosteya mühim e. Dibistanê da jî aynî wisa ne. Dibistanê da ji xwe mesela ku mamoste temenê zarokê ku bin 7 salî be heta ders xilas be hetanî dibistan xilas be em 7 dersa dibînin çiqa bêje jî merhemetê hîn be çiqa bêje jî mirovahiyê hîn be çiqa bêje jî xweş dîtinê hîn be feyda wî tune. Lê mamoste bixa wê ew bi rol modelekî nîşanê zarokeke. Yani merhemetê wê çawa nîşanê zarokeke ji xwe mesela îro gelek nexweşiyek mixabin nexweşiyek heye nava zaroka da mesela em dibêjin SMA hinek zarok mesela xwendekarekî me jî heye zarok temenê piçûk heye pola pênca dane nexweşiya wî DMD ye. Yani vê zarokê mesela wê bixa dibistanê de evî mînak bide. Wê bixa wê zarokê ra merhemetî be bi merhemet nîşan bide. Zarokê jî mamosteyê xwe wê rol model bibîne. Yani hem dê bav hem mamoste ji bo zarokê ra bibine mînak da hewceyek rol model bin bixa rol model bin. Nebêje qîza min keça min dürüst bin baş be xura heqê kesekî nexwe lê evî hereketî evî tevgerî bixa bike ewa tu feyda wî çê nabe. Zarok çi dibîne bi çavê xwe çi bibîne evî bawer dike. Yani ew agahiyê teorîk ji bo wî zev giring nîne bona zarokê. بله ساعت خوش ماموسته یعنی زاروک حقیقتا هم هر تم دبیجین یا پیشروجین منه زاروک پیشروجا منه زاروک ام هر تم بگرینگی به تایبتی لسروان بسکنن ایجا ماموسته جواب پرسم زاروکاتیا و تی ویراوا یعنی دما رمضانه و چاوا در باستکر یعنی دیا و بابه و جبو چاوا دبو مینک Yani wekî mamoste jî got dayika me û bavê me ji me ra nedgotin rojî bigirin. Bixwe rojî digirtin hewesa me ji rojî re. ملمال دیدید Yani me malê de didît me cînaran de didît wê demê jî taybet wekî niha
کسی که روژی بخواره تو نبود ای بخورانجی دزیکا و دخواره جبر وی که مدگوت اوش خو اما تشتکه دبی همو کس بگیرم من وسط زانی بو حتی مدگو امی بگیرن وکی ما مستجی گفت من نیوروش روشی دیگر حتی نیوروی بشتی نیوروی مدخوار یکو دخواستن حتی ایوارشی دوماندن یک جارا مثلا بیشن ام گلک زاروک بونشی مهی جاره کی بیشی دو جارا بیشی من حتی ایوار دومان من بزورا خود او دکر جبر کو دایکا مجی پرسیده ندگو علم بخون یعنی دزانی بون که او جوان را دبک کل آنچه وی فرد بن یعنی چه ما مستگود برچیبونه فرد بن قیمتا نانو خارن دزان جبر وی که داروک دم اکو گوتن از روزی بگرم لگور قواتا خوا کو اگر قواتا وان هبه دبی دایک باوجی نبیجنه و داروک جرا نبه آستنگ یعنی اگر دکاره بلا بگره اگر نکار بوش خواهی بخواه بیشه چون مکتبه یا دیو باوجی جانا نخوازم بکن مخابن یک جار دایک باو هنک زیده هستیار تفدیگرن زیده هستیار تفدیگرن یعنی بیشن دبستان هیه و وقتا وان زاروکین هنا طاقت وانا تیر ناکه فلان بس زاروک لگور داخوازا خواه تف بگره هنک جارا بلکی چیتر ببه نوسا بله يعني رمضاني أنا كاجي أم تشقى زاروكا تشتا بيجن أم وارا ببن ميناك أو قاس باشا لورا أو كفنا شو أف كفنا شو بياز بيجن أم تشاندامة أم تشقى جي أم هول بدن جي هدي تنج بيركرن يعني أنا كان ما مستبحث كر المكتبان چالاكين خوش تكرن ورا جي از شوم سرو كوماريه ورا كومك چالاكي هاتبون ندار خستن افتشتكي پر خوشه لام رمضانين بري ام بینم بیرا خو دی ساجی افتشت هندک دمنن یعنی بر رمضان بره رمضان نها دی ساجی کم دبن یعنی تشتک ام بکن یعنی ام هرتم ام gerek لسر رمضان لسر چاندا رمضان که سر کevne شوپین خو بتایبتی ام بسکن یعنی ayşegül خانم ام خوازیا خو به سالم بره تینن لجبر کو ام خوازیا خو سالم بره نینن دبی ام روزا ایروجی وسا تف بگیرن yani euro behtir em bejin derfeti mehene euro behtir jin dikarın xwarina çê bikin dikarın behtir dikarın bangê kesî bikin mal mezin wekî migavatî jî got behtir dikarın tişta bikin yani bila tenê nebêjin ax û wax dikarın dîsa jî dikarın yani derfetê xwe hinekî خو زوره بدم تشكينا هناكي زوره بدنا خو وديساج هر شتي ام شكات كن ما مستنى ام غازنده برزيدتن بيكو ام غازنده بكن دبي ام بخو تف بگير يعني ام وقت شخصك ام اتش بكن بله يعني تشش دستمتي بله ايرو از دوجم از Ayşegül Hanım bangi xarne bikim evet tiştekî pir zor nîne ez telefon bebkim Ayşegül Hanım kerem ki xuda çıkır be kısmet em be hev rab yani ebe asteng nîne ji boy me yani mesela ta çu hoş got yani xuda çıbke kısmet nasıl lehün jin mixabın وقت خوازم بانگ میوان هم بکن دبیجن قیم سفره تیرو تجا بکن يعني اوجي اسراف شخو ناي خوانم حتى ورم برچید منن ام نشکا و خوانت خون ام جیده ترد بن شخو ام نکارم بخون لدناو چاندامه ده مخابلم سر ویاجی بسکنن يعني حفتا بوري جي ام سر وی مثلا ام سکنین لسر تندرستی ام سکنی بون يعني هنجن هنه نابجین يعني چش دستم ور از چکم هما برا برکتا مالام زده بی برا میوان ورن مالام میوان درکمش مالامن بویا وای نافکرند بجن gerek از بریا دروجن حاضری بکم از هر تشتی خو آماده بکم سفره خو دجه بکم سات شکل خوارنه چکم ارجلشمندیه که شاشه نوسا هناك بالشكل تبديجرن يعني بيانجي تبديجرن هناك بلا زيادة هناك الركابات هي او جي تشتكي خوش نينا راستي جو دبا آستنك اگر بیچه کو از ما تنی شوربه کی چیب کم برنجه کی چیب کم آنجی گوشت کی سور بکم بسه هنگی او جیرا نابه آستنگ او کار جیر برچاوه مزن نابه لیکو بیچه از هری کم پنج شش خوارنا چیب کم هنگی او کار برچاوه زیده دبه اون کار پیکشی بینه و مخابن جوی خیره جی به پارد مینه بله يعني جبور كو خير كي بكيت في لغور شرط ومرجن خوات تف بگره لغور شرط ومرجن لغور امر خودي تف بگره خود به شيء اسراف نكن اسراف قلنا بله يعني رمضان ده حقيقه بيتر
tiştike ve mle jinan bejim ste jinan. Ya em dikarin wiha jî bêkirin. Mesela ger em dixwazin sifrê me pir zêde bereket bin û em hertim jî em werin ba hevdû ez bêjim bila bi hev re çêbikin. Mesela tu bangê yekî dikî ew destvala neyê ew jî tiştekê çêbike ya dijî tiştekê çêbike sifre wê bixemle her yani ew tiştekî şerm jî nîne yani. Madem dixebitin jin وقتی وان نامینه دکارن به هفپار چه بکن. بله بله. صفر Yani aneka هفپار cunu çe mecid bikin, xabitin yani mukabın hingaj zortur ajwa pırsın mamosta. Bağırdıkım hevcina veci mamosta buna bu saat bu saat biram demaye. Bu Ramazan'a ko çava der bastıkım mamosta ok malbat mesela az bejim. Yani malbatê nûjen malbatê modern idî her tiştî ez wisa dibînim her tiştî da xura mesela evkekî dibîne bona ku wî karî neke mamosteyê bes kir ez gotina wî gelek qîmet mi daye da yani tiştekî zev zor nîne tiştekî zev dijwar nîne telefonekî bikî werî îro mêvanê me ne Şu an xarne çetkin mala xo her evan. yani derfet zafin imkan zafeydi yek jî yani dê bavê ku dixebitin yani vakta rojiyê digirin yani gelek bihêrsin yani yani ev jî bona zarokek yani tiştekî balkêş wara bêjim ew hefta borî min baxçe ez digeriyam min zarokekê ra xeber dim got çitkî çe çitine min got vê mehê çaya dabaskî got ez vê mehê hez nakim meha Ramazanê got hez nakim min got çima te hez nakî mamoste got meha Ramazanê kingê dest pêke dê bavê min hetanê vê mehê hetanê ev meha biqede şert dikin hevra bihêrsin yani ewa belki sebeba wî sedema wî mesele nizam baba min ew da fehm kir yani dê bav rojî digire wê ew rojiya xwe bihêrs yani nexaşiya te hebe mesela em bêjin nexaşiya dibêjin şekir mesela şekirî te hebe em bêjin nexaşiyeke dinê hebe yani dini İslamê dini hêsan dinekî hêsan dibêjin negire Ne farz bu? ne tera ferzin ne yani zarok idi şerê wê malbatê yani wê malbata xwe da idî bixa idî adiz bûye yani hez nake yani dibêje ez jî hez nakim yani Bağırdıkım ruha Ramazanê baş fam nekirne. Giringiya Ramazanê. Abi ya birçî bu tenênî ne yani Bele bele. Ama serveya bisektim mamosta tukazım yani hakikaten te gotin ani tiştekil ser balkeş ama strane godar bikin paşa tukazım serveya çapki baxım pır oxtemene ve levra kerem kefervin. Felek çendilmez aldım bu yar 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 Derdime çendi kıran bu yar 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 Derman nema hakim nema beşi der gıcıde beşi خجدي بشي در خجدي درمان نما حکیم نما بشي در خجدي بشي در خجدي بشي در خجدي
Dikim gazi dikim har yar 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 Geli berav geli haval meyzek esketim çihal Mezek esketim çihal Mezek esketim çihal Geli berav geli haval mezek esketim çihal Mezek esketim çihal Mezek esketim çihal خوش مالات آوان فروین جی آلمانیا مساج کاتیه آراز جی آلمانیا مساج مره شاندیه او جی دبیجه موشه سلام دشینم ام جی گرک سلاویخه هم جی موشه هم جی آلمانیا ره دشینن از ویا جی بیجم وقت ما پرنام از بیر نکم دجارا شاندیه موشی اکید بهشم علیکم سلام ام جی بیج علیکم سلام ساتاوی خوش بله ماما ستگوتن آنی لسر تشتکی بالکش براستی دمها رمضان ده هن انسان gelek herstibin yani her tim ma devan heye her tim kefan leciye az bejim sabit ben ere yani kayş boma roji digrin nizam çuma her tim hersin vi avayı tevdigerin evci tesiri mecid ke birasti dema kar dema malbateki mroveki u sahibi ev tesiri mecid ke yani evcid bejin Ramazan gerek bu kheri bir arami der basbe bu hoşki der basbe ica liser ve mesela hakki bakma eko herst ben tecvara çbejim amastan yani bana herst nabın ve hafta bori ku min bahçede ve zarukira haber da yani o tuşta tiştek balkeşe zaruk yani hem malbata xo aciz biyedi hem jî vê mehê hiznake yani dibêje ez vê mehê hiznakim yani zarokekê di temenî jî zêde êdî wê mezûn be yani dê bav wexta ku bi hêrs be ku hizneke rojî bigire ku miletê derdorê xwe aciz bike bira ne wê yani buna ku xêra xwe hil de lê dikeve guneh de jî yani orada qalbê gelek insana jî dişkîne zarok jî orada mesela zarok jî dê bavê mesela meheca bes kiriya yani dê bav bona zarokê bibe rol model de yani burada dê bav nabe rol model de yani dê bav rol model nabe yek jî yani minakeke ne başe buna zarokê îro ku tu mesela hetanî fitarê tu malbatê da tu zarok ku bibîne dê bav hetanî fitarê hevra şer dikin deva işa kir eva kara kir min nekir tu bike ez nakim yani eva tu feyda wî nagîje kesekî de yani atmosfera Ramazanê rihê Ramazanê çiye hevkarî û alîkarî yani hevkarî alîkarî çiye îro mesela ku te xwarin çêkir mamoste jî hêja goya ku zev ku zora te diçe tiştek dijwar e tev warin çêke yani îro te besa gazî mêvanekî xwe kir mêvanê te bira tev were hûn tev çêkin yani tiştekî şermî newa yani ji vê ewkê çêtir e ji vê meselê çêtir e yani hev adizkirinê çêtir e eva tişta yani bele bona wê dê bav vê mehê da wê bibe rol model da mamosteyê bibe rol model da eva meha meheke alîkariyê û hevkariyê meha merhemetê meha xaşdîtinê em ê wisa binêrin yani ne zarokê ne kesekî dilsar nekin vê mehê bele wisa em binêrin hewcê minake baş rast yani em her tim şu xwe dibêjim bi her awayê em zarokên xwe re bibin mînak lê min xabin hin dê bav cana belki ew jî dibatilin meha rojiyê ye diçin ser karê xwe tên malê yani em ez her tim dibêjin ev bername îşallah ji xelkê me re ji gelê me re dibe mînak yani îşaz bawer dikim ez hêvî dikim lê di meha Ramazanê jî firsateke mezin e ji bo gelê me ji bo xelkê me em vê mehê çi qasî aramî çi qasî em ji xwe re sedeqê xwe bikin dua bikin mêja xwe bikin rojiya xwe bikin em rabin paşî ve em fitara xwe bi aramî bi kêfxweşî bikin yani ew qasî ji bo me ji bo derûniya me jî birastî heqeten jî baş e ya mamosa pir oxtê me jî ne ma herî dawî tu xwazî çi bêjî yani ji bo aramiya Ramazanê ez bêjim ji bo ev aramî dewam bike ji bo ruha Ramazanê gelê me baştir fehm bike
بله نه ام دویژن رمضان لی جبوی دین اسلام جبوی ملت مسلمان نتنی رمضان هر تم دوی مروف بالدار به هر تم دوی مروف آرام به هر تم دوی مروف دلخوشیه هفدو بخوازه باشیه هفدو بخوازه اونا جبوی ام بحثا مزگفت آتکن خوازه هر تم مزگفت بکری بن خوازه هر تم بکری نه خوازه هر تم ملت بچه مزگفتا هر تم زارق نتنه ماه رمضان نه مثلا دویژن جن خوازه هر تم مثلا وقتا پیغمبر مدا جن صاحبی دچون نمیشه اینیه تو ایرو هر نمیشه اینی دویژه چی ایشه جنا جا مزگفتا ده هیه رسول خدا گوتیه عبد خدا یه جن مزگفت خدا نکندر یا yani İroji mixabin em bervajî vê rewşê dibînin ez gelek ji vê rewşê aciz dibim yani ez gelek dixwazim jin herin yani bêjî Xwedê ev mafa daye min ez ê herim mizgeftê dayika Tenê di meha Ramazanê de em melajim bu rojên înê em li gund bûn bavê min خطبه دا مزگفت درد کرد ایجا دایکمنا رحمتی چون جن توپ دکرن جن برهف دکرن جوان را وعظ داده یعنی روزا ما ایرو داشی از خواستم جن بهتر چالاک بندواری اولیده yani arka jin hakikaten ji beter çalakın mamosta. Nafada çalakiyen cür bucur çetkin. Bele. Yani ev jibrası kefa bir ciddi. Mizgeftan da jibla çalak ben yani. Nevsa mizgeftan da çalakiyen çavat karın bakın. Yani o ki mgo beştar ben mesela ana ki mela naxwazın rastî jî naxwazın jin herin mesela hevala ki min hebu mamosta Kur'anê bû digo mizarok birine mizgeftê bir qata jorî xwe kurs mizgeftê daye digo mela aciz bûye çima zarokatînin bêderê yani evet tiştekî nexweş e helbet em dixwazim bêhtir rêya jina ve bike di wî warî de meha Ramazanê ji bo hînbûna Kur'anê ji bo xwendina Kur'anê jî bêhtir demekê giring ez meha Kur'anê meha ibadetê ye em bêjin yani divê mehê de mesela piranî kîjan ibadet were kirin ez bêjim herî zêde Kur'an Kur'an tê xwendinê û Kur'ana xwe pêş ve bibin dikarin ew ku Kur'anê da gemasî hene bêhtir mesela televizyonê da gelek bernameyê cür bi cür hene dikarin wana bişopînin Kur'ana xwe bêhtir pêş ve bibin Kur'an ne tenê kitêba ku mirov ji bo miriyê xwe bixwîne Kur'an kitêba jiyanê ye divê em Kur'anê bi meal bi wate baş fêr bibin yani her insan dibêjin Kur'anê dixwînin Arabiya wê fam nakin nabe yani hem Arabiya wê em bixwînin hem Kur'ana pîroz em bixwînin hem jî meal tefsîr em bixwînin tefsîrê Kurdî hene tefsîrê Tirkî hene hemû jî hene dikarin bixwînin yani zazakî hene hemû jî hene yani yani lehçeyên Soranî hene zazakî hene Kurmancî hene yani ê Kurdî bi hemû zarabaya hene dikarin bixwînin belê yani divê mehê de hakikaten firsandeke mezin e lê hin insan jî dibêjin yani divê em Kur'an xitim bikin divê mehê de bu wî awayî dest bi xwendina Kur'anê jî nakin dibêjin têkeve stê me ku ez xelas nekim yani ev jî fikreka xelas jî bikin me sî rojê yek cüzekî bixwînin ji ber ku bi roj kartûne ye yek cüzekî bixwînin dîsa dikarin xitim bikin xitim kirin jî pir hêsan e belê saat xweş mamoste min xabin noxteyê me pir nema di na û pêve weşana me saat û nêvek dewam dike mamoste tê çi bêjî herî dawî ji me re yani mamosteyan ra tavsiye te çin ez veya bêjim na gelek mamoste jî me temaşe dikin tî jî wek mînak ji me re çalakiyên mekteba xwe te got yani ev îşallah ji mektebeyên din re jî bibe weka mînakekê lê herî dawî ji bo xwendekar û mamosteyan ez bêjim yani bi atmosfera meha Ramazanê ez dixwazim mesela vê atmosferê de em evî bizanbin dibistan mekteb bona ku zihniyetekî em înşa bikin zihniyeteke nû înşa bikin ew her dibistan bircekin her dibistan qelek ji bo wî îro em evî dibînin ku welatê me de dewleta me de xercê wî welatî xercê wî dewletî İslamiyet e ku em vê xercî dexin vî civakê de ev civaka parçe parçe bibe wê ji bo wî İslamiyet nirxeke vê welatî vî dewletî bi hev digire yani yekbûna vê welatiye ji bona wî mamoste dibistan rêveberê dibistana
sevi zihniyeti lazım me havcaya ku sevi zihniyeti bixebitin. Yani em İslamiyetê ku xercê vê civakê dexin tiştê nabîneydi. Yani îro Rojava, îro Rojhilat, îro em bêjin Başûr, Bakur tevayî vê welatî wê herkesî ser çandeke cûr bi cûr here. Eva İslamiyet xercê vê toplumê ye, xercê vê milletî ye, vê civakê ye, ji bo wî em ê tiştekî wisa bi vê mînakê, bi vê nêrînê van tişta binêrin. Ez dixwazim me bibêjim. Saat xoş mamoste, nivîskar mamoste Yunus Uygar gelek spas dikim batina te ez gelek xweş bûm mamoste. Tu her hebî malata ava. Gelek spas. Nivîskar Rojbin Özkan. Mamoste malata java. Gelek spas dikim. Sohbeteke xweş çêbû bi têr û tijî derbas bu bername me bi saya we. Malava va gelek spas. Stranbêj Pervin Hüseynî gelek spas dikim. Stranê te hoş ez bêjim. Müzikşen İsmail Hakkı Parmaksız Berkin Gürler. Malavava. Bele binerên aziz, me îro ji bernama xwe bi dawî kir, sibêdî saat de heman saatî de saat daha em ê li vira benda we bin, heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de roj baş. عشی هاتine daveti goven girtin rindam keti dili halki sal çeşme